Hai 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 teman-teman, kembali lagi bersama kakak di Lucky TV. Teman-teman, ini ada Upin dan Ipin dan kawan-kawan yang mukanya hitam. Kakak ingin mencocokkan kepala mereka. Gimana ya keseruannya ya? Tonton terus ya video ini. Nyam 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 nyam. Salah teman-teman, itu wajahnya Jarjit. Kira-kira yang mana yang benar ya teman-teman? Nyam 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 nyam. Masih salah teman-teman. Nyam 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 nyam. Masih salah teman-teman. Nyam 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 nyam. Masih salah teman-teman. Nyam 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 nyam. Benar teman-teman, ini adalah wajahnya si Ipin. Kita lanjut yuk teman-teman, kita mencarikan wajah untuk si Upin. Nyam 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 nyam. Masih salah teman-teman. Nyam 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 nyam. Masih salah teman-teman. Nyam 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 nyam. Masih salah teman-teman. Nyam 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 nyam. Yeay, kita sudah berhasil mencocokkan dua wajah ya teman-teman, Upin dan Ipin. Kira-kira siapa lagi ya yang kita akan cocokkan wajahnya teman-teman? Saksikan terus ya. Nyam 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 nyam. Masih salah teman-teman. Nyam 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 nyam. Masih salah teman-teman. Nyam 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 nyam. Yeay, benar teman-teman, ini adalah wajah si Mail. Nyam 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 nyam. Masih salah teman-teman. Nyam 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 nyam. Benar teman-teman, ini adalah si Ehsan. Tinggal satu lagi teman-teman, kira-kira siapa ya? Nyam 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 nyam. Benar teman-teman, ini adalah wajah si Jarjit. Jika kalian suka video ini, jangan lupa ya di like dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu video berikutnya teman-teman. Dadah.